Haai julle. So ek gaan so 'n bietjie skinder vandag. 'n Bietjie kyk wat gaan op X aan. Ou Max Dupree. Oeh, hy's 'n regte bitterbek. Haha, en sy profiel. Wie is hy? Dit lyk amper soos Karel Neels. Maar is dit Karel Neels? Ek het nie idee nie. In elk geval, ons gaan so 'n bietjie in. Wat sê hierdie man alles? Yes, in some circles there will be frantic gnashing of teeth. Wat ook al. Republicans against Trump. Steve Bannon, if we lose the midterms, we lose 2028. Some of this room are going to prison, myself included. Dan And net 'n I will bietjie ver. tell Kom ons you right now, sit hom net as 'n God bietjie is my harder. witness, if we lose the midterms and we lose 2028, some in this room are going to prison, myself included. They're not going to stop. They are getting more and more and more radical. And we have to counter that. And what do we have to counter it with? We have to counter it with more action, more intense action, more urgency. We're burning daylight. If you look across every aspect of this, we have to codify what President Trump has done by executive order, right? We have to codify it. And people say, well, they're just going to be messing bills and pay Senate. We got to put aside these structural barriers and get on with it. President Trump today gave to the Senate when they came over for breakfast. Even Lindsey Graham, some of the guys that liked, and some of these institutions, I understand. This is a very tough decision to make. And you're going to see some people in the conservative movement that not in a million years, because I talked to them today, quite frankly, I had Hawley on the show this morning. Josh Hawley, and he's talking about it, and I'm trying to play the institution. Well, they called me up this afternoon and said, let's go through the 10 reasons we need to do it, and these are heavy hitters on what I would call the constitutional, the limited government constitutionalist in our movement. And they're about to come out over the next couple of days and make this argument because they said, look, we have to understand that if we don't take this to the maximum, a maximalist strategy now with a sense of urgency, and in doing this, seize the institutions. If we don't do that now, we're going to lose this chance forever because you're never going to have another Trump, right? You're just not going to have it. Okay. Wat sê hy hier? After buying a 4.4 million bulletproof BMW X5, the RAF had to retain the CEO security convoy so that someone could open the boom gate at his girlfriend's estate. The convoy cost 1.7 million in fuel alone. The bodyguards were sent on family runs such as shopping or working on his farm. Okay. Um, geval, what? When a dog usually goes for a walk with the husband and stops at the pub for a beer, then one day the missus takes him for a walk. Ach ja, wat ook al. Um, maar ek wil kom by die een post wat hy gesê het. Wat is die massive test? Caps. Oh, okay. Ja, hier is dit. O, en hierdie een ook. This obscenity is by co-leader of Britain first. Guess who her friends in South Africa are? This is a true flag of South Africa. Bring back apartheid. Blacks will have high living standards again. Dis waar. As ons segregasie aanbring in Suid-Afrika, elke volk vir homself so aan, dan sal hulle weer
high living standards gaan hê. Sal nie besteel word nie. Dis waar. Ek wil net so 'n bietjie kyk hierso, wat sê hy nog? No acknowledgement that Trump misspoke and meant South America when referencing people fleeing from communism rather than South Africa, and then had to double down with his criticism of South Africa as a cover up. Joel, Joel Pollock say South Africa shouldn't be in the G's anymore. President Trump explaining why he's not going to the G20 summit. Vice Barnes is going instead. Wat gaat hier aan? Liar, liar, pants on fire. Kali Creole campaign for apartheid, and even today he's still campaigning for it. So it is unfortunate, Max Dupria, that you are once again aligning yourself with the state security agency's disinformation campaign aimed at discrediting me, AfriForum, and others who dare to oppose the ANC policies that harm the country and its people. Boerewors, MAGA, and the outliers don't understand that the Democrat Socialist in the USA is a centrist in South Africa. Okay? Zoran Mamdani would hate the PA's politics, full stop. Ja, so hy moslim wat mos nou Meyer is in New York. Gay, Shaira, communism. How does anyone take this stuff seriously? You vote for equality, end up with gay, Sharia, communism, many such cases. Het moes nou van Roman Cabanak. Interessant. Max wat hierdie ene repost het. Demographics is the river within which history flows. Flabius, chairman of Solidarity Movement. Dis nou hierdie Mamdani ou wat nou hier praat. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. Wat so gemors praat hy alles? Yes, aunties. Dit klink amper soos onintellektuele gebreks voering wat hier plaasvind. Soos hy op die level van die mense daal wat vir hom gewout het. Nou hulle taal en nou I probeer. speak of Oh, Yemeni goodness. bodega. Skus daarvoor. The truth is that you voted no in the whites only referendum to end apartheid. It is unfortunate, Max Supria, okay, so ons het mos nou hierdie ding al gelees. Wat sê hy so? So, heartiest congratulations, Mavil Tov, New York City Mayor-elect Zoran Mamdani. We are proud to endorse you and look forward to your leadership, vision, and collaboration for the better of our community and all New Yorkers. Wat gaan hier aan? Huh? Okay. So die Jode is bly Mamdani is nou Meyer in New York, 'n Muslim. Wow. Kyk nou hier. Kyk hier. Rabbi Moshe Indig. Wat gaan hier aan?
Ek dink hulle is 'n aardsvyande. Vir my is dit snaaks om dit te sien. Um ja. Kom ons gaan terug gaan na daai ander post toe ek wil net gou na daai een post toe gaan wat hy gesê het van is was dit. Too much of white South African Twitter is like a drunken AVB braai in the 1980s. Uh, Henry van daai briefie bende se hysteriese reaksie goed fascineer die brief Max. So julle kan maar hierdie lees, julle kan die video pause en dan kan julle nou maar hierdie lees, as julle wil. Ek gaan dit nie lees nie. Maxie, your self-proclaimed ANC cadre. It tells us enough. I'm disgusted to share the same skin color as you. Amerikaner boerin. Viva mood. The only difference is now they speak with American Southern drawl. Would be interesting to hear a clip of Afrikaans racist comments being spoken with the American accent. Ay, my goodness. Says black apartheid apologist. Okay. Not enough alcohol in the world that would make the drivel you talk make sense. Virtue signaling is so tedious. Don't have much experience with the RVB part, but with my white Afrikaner mates are great people. I seem to think you only have about 44 Afrikaans mates. Ek het die voting poll gesien wat ek laas gesien het en ek het gesien daar was omtrent so 900 en iets laas ehm wat hulle sê van daai 44 Afrikaners daai voting poll dis trek nou ek weet nie waar trek dit nou nie maar laas het ek gesien het trek dit nou al hier by 900 en something ehm oh my goodness. Missing those good old days, Max, met your piranha and Coke. Okay. Um, why is Max Dupree even relevant? Was he ever relevant? Mouthpiece for the corrupt, unqualified cadres in positions they are clueless in stealing, costing SA billions, and still he can't see what's going on. The people he claims to fight for is worse off than ever before. As hierdie hele vernederende briefsage van julle nou een ding bewys het, is dit juis hoe dit uitvoering julle met Afrikaners en met Suid-Afrika is. Solidariteit Afriforum is juist die wat vorentoe kyk. Dis Max de Pre en maats wat nog aan die verlede bly vasklou. So, ja, dit voel vir my hierdie mense baklei 'n fight wat nie regtig so erg van 'n relevantie is nie, want as ons gaan kyk wat in die Bybel staan, staan daar dat ons een of ander tyd een wêreldse regering gaan hê, die anti-kris homself. En of jy nou daarvan kan hou of nie, ons weet hy is ons vyand. Ons weet al hierdie mense is baie regse mense wat nie Christene is nie. En dis baie meeste van die of kom ons sê al die linkse mense is ook nie Christene nie. Maar
Ek het agtergekom met my gesprekke met baie van die mense wat wel regs is dat hulle nie regtig glo soos 'n konservatiewe Christen nie. Um en dan het jy nou hier klein groepie van ons ware gelowiges wat regtig die wêreld sien vir wat dit is. En dit is belangrik dat mens fokus hou op wat gaan kom en waantoe die wêreld regtig op pad is heen. So ek sê hierdie mense baklei 'n fight wat hulle self so gaan uitput. En dis die verdeeldheid wat die nuwe wêreldorde wil skep. Hulle wil nie hê daar moet eenheid wees onder die mense nie, maar ook aan die ander kant is as ons gaan kyk na die woord van God, uh staan daar geskrywe dat Jesus nie gaan kom om vrede te maak nie, maar skeiding te bring tussen die bokke en die skape. So ek het myself nou al so 'n bietjie al gedistansieer van hierdie Twitter, hierdie X af en ek het net besluit hoekom moet ek myself moeg maak met al die goed wat aangaan? Hoekom moet ek polities baklei as ek kan baklei vir die Here? En dis hoe ek voel vandag. Ek voel ek voel dat hulle maar baklei want hulle mis die punt van wat regtig gaan gebeur in die wêreld. Hierdie is alles maar net 'n eye blindery wat aangaan. Ehm dit van die linkse kant af en dit van die regse kant af, dis alles maar net die gordyn wat voor die anti-kris lê. En een of ander tyd gaan hy homself bekend maak. AI is besig om oor te neem. Mense verloor hulle werke links en regs want hulle kry nie meer regtig werk nie want AI het baie mense se werke ook gevat en ek dink baie mense um mis dit ook as dit kom by um BEE dat AI baie van die werke wat mense gedoen het ook oorgeneem het. En daar is 'n groot bakleierery aan die gang tussen mense, tussen wit en swart. Wie besit wat se werk of wie doen wat se werk en so aan terwyl die elite lekker agteroor sit, hulle doppies drink en hulle kan sien hoe baklei ons online lekker met mekaar. Ja, mense, dit is dit. Dis van my kant af. Ek het 'n bietjie gevoel wat ek van my kant af het. Julle moet onthou hierdie mense is alleen. Hulle is godsverlate. Hulle sien nie die groter prentjie raak nie. Hulle sal ook nie, want hulle maak nie hulle Bybels oop nie. Ja, so dis maar van my kant af. Maar ja, ek sal nog weer sulke stories share, sulke interessante goedjies share vir julle. En ja, julle moet 'n lekker dag hê. God seën vir julle.